Kuringana na kamiti ino bururi wa Kenya nwagurire rita milioni 15 cia iria kiambiriria-ini kia mwaka uyu, ona mwaka muthiru mamilioni ma rita ingi ikigurwo hamwe na mututu wa iria kuuma bururi turigaine wa Uganda. 15 mara ya 12 unaona itazidi mwaka jana ambapo waliimport 70 million liters. Kwa sasa wana import kilogram milioni 1.5 Januari. Ikifika Disemba tukome import milioni ngapi? 18. Ukirio kamiti ino ikaheana mukana wa thuguri icio na kuria ministry ya wonjoria kurugamia mihang'o iyo orio. Akorwo iria ritagirwo ni ko importwo in excess tukarora iria riria tura produce bururi-ini na riria turanyua akorwo kwina deficit kana akorwo kwina iria riu ritiraigana ndio ni gutwagirwo ni gukorwo tukiimport. Wajiadhari wakiendelea kuimport, sisi bila shaka tuta-invoke sheria yetu ya bunge na tuweza kuita huyo waziri na tumuadhibu kulingana na sheria ya bunge. Shege maratathi maria makoretwo makinyagio nenda-ini cia ukinyanĩria megie mendekithia ma mitaratara ĩrĩa arimi mabatii kurumirira. Kamiti ino ni yuritie bodi ya uramati wa iria gũtabania mawoni ma mũingĩ mbere ya mendekithia maya matwarwo mbunge-ini. Ona gũtuĩka bodi ino ni ĩrarũgamĩtie mendekithia mayo. Na Wakenya wanaozalisha maziwa ni Wakenya, wanaokunywa maziwa ni Wakenya. Kwa hivyo ni muhimu mwenye kuzalisha apate haki yake. Ikinya ria kamiti ino riukite oriri arimi aingĩ bururi-ini marakaya ni kwaga thoko ya maciaro ma magetha mao. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.